grobu takovskih kneza Miloša. Intervenisali su pripadnici MUP-a i žandarmerije i sprečili ih u nameri da krenu ka američkoj i turskoj ambasadi, što je bio njihov plan, kako smo kasnije čuli. Miting je prekinut u 21 sat, kada su organizatori pozvali okupljene da krenu u mirnu šetnju ka Terazijama, ali kao što znamo i tamo je bilo sukoba. Trenutno je plac Doma Narodne skupštine prazan, a pušten je i saobraćaj u Takovskoj ulici kneza Miloša. Inače, da imamo poruke sa mitinga podrške Ratku Mladiću u organizaciji Srpske radikalne stranke, čuli su da je vlast Borisa Tadića loša i poslušnička prema zapadu, kao i da je svaka saradnja sa Hagom izdaja nacionalnih interesa. Miting je trajao oko sat i 45 minuta pre nego što je završen, a govorilo je više od nekih funkcionera i prijatelja stranke. Toliko, Vlado, do sada. Hvala ti, Jelena, čuli smo